verga gomoruna onderi delete como gallerenga ile ngara abantu bane mogete ndiyo mama ndole naiga n'abantu baitu como contractor nchuga yo koras para Your Excellency, you raise up your hand. I have 8 roads. Nero koras just kuna chia koras ya kuni amane kasoka okori gasingia uwa kichibichuya ndina bacha toruga ndio alipana na saniki ndio mama hapa chifu sasa bane kindly come forward introduce yourself na gaga bia mo sa mo shangini mo mora kinga moramo Excellency na bana wao ke ayo gutana akora wao wani mtu apata siasa karake usoro omazo kwa bwana libotuko tote wana igo tote wego igo kato bwane tunawantaba yawantawamo twitwisito okorega singia utanga sisiparana na wakoranga akito ko kate siparujos une timu ya ODM kinonya kirowino katubandrane turinde serikali itu turinde gawana itu turinde manusia itu abantu abanchwa babomba nanje tenje bananje tengo tegesa maboko na umura abamwe byomwe naende Excellency ndegabana litangani kigima isi content mentioning na obungi na romeo mwakata tondeli ndawabomba bananje temono nanje nimbanje tekirande yiko yuno gano sobuli mwaki ila kabere Your Excellency umuswati wake chukura abo basekira mu gihugu ya mwishyura Beatrice Makwaye na nyora kitu by the way is Dr. Beatrice Makwaye honorary no muswati obeto wakara abanga biberemo yano muyabandi batero bana nimanye te pari na yara ngo nabona ko yigeze sekiro ngo nabona tata baje ngene ko ruwalia yanyanchabere sigiye egenda bakamuntu bo makobuba ukarambi kaye ngo bana ngo batemecha mechana. I'm happy, Your Excellency, with the support for your musatio that you will be able to chakira epari yaga. Area kabere abantu bamito Excellency nanje kwa neke ega koyara